Носитель того проекta Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoha potrimali ho Fondacija Novi Sad 2021 Evropska prestolnica kulturi i Opens. Na vystavi svojoj roboti predstavili vkupno 17 avtore zo zvlaštskej, serbskej, českej, ruskej, romskej i bunjevackej nacionalnej zajednici. Oni na robotnjoh otrimanih koncom prešloho roku u Zavodu diskutovali o kulturnim našljidstve i interkulturalnosti, a učeli še i o osnovah fotografiji, prez ktoru probovali prikazati stoti ponjaca. Cilj toho projektu, že bi še jedna ustanova kulturi, jak co to Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, otvorila mladim ľudzom. Prez toti robotnji, ktorí sme otrimali u Zavodze, vjedno z njima sme rozdumovali i analizovali, že jaka značnost kulturnog našljidstva i interkulturalnosti i već prez fotografiju sme vjedno z njima pravili zmisli, ktorý Zavod ponuka za mladih. Ja fotografovala u Đurđove, to je fotografovala sam rusku kulturu, to je moju prababu, jak bi patrala jej hižu, to je jak iščevševi patra jedzenje i elementi z jej každožnjovog života. Ideju sam dostala na samim projektu Zemvare lektora nam tematika i už sam otprilike imala koncept u glavi, že bi to bilo trebalo vjazane za každožnjovi život Rusnacov i da se od nas vjaže u našej nacionalnej kulturi. Po juniji toho roku vystava u ramikoh projekta Kulturne našljidstvo prez moj objektiv bude predstavljena i u Subotici, Kučevu i Bilej cerkvi, a potim išće raz u Novim Sadze, zoščim projekt bude zakončeni.